Anyat masidangay, nanang. Day taman nay, nagprito ak iti ikan, kan nagpinakbutak. Karne ngay, apehang kayo nga nagluto. At damot tay nabati nga adobo itay aldaw. Ay, dadya langan ti sidaak. Ado ti kanak no karne ti sidak. Agsida kamot iti ikan Pasig akarne ti sidsidam. Iso anak kalukluk magda. Agdayet ka man. Kasano nga damang ngayat kin ka lalaki no kasta ka. Ay nahanyo ka di nga isi-isi ang dati pamagik. Tadagpan-panta siya ito nga pamagi. Mamati ka. Sino ko mati mailawan mo king kangay? Awanay, babakitan ka na balasang. Basta makigtut kayon to no iawid ko jay boyfriend ko. Makiasawa akon iti mabiit. Kit para makita anak ka. Kasi ka nakasagana ka na makiasawa, Ara? Wen, ready akon ngam urayhantan sa pay nga agkasar niya. Agbuy-buy friend kan girlfriend tapay lang. Ta-enjoyan tapay ti kinabalasang kan kinabarota. Katwa na. Kan maysa, awan pa imot lang ti nakasagana busbusen tang agkasar no bilang lang. Ha? Apay awan urnong mo, Jere? Awan tabasit mo't lati sweldo iti pagtrabaho. Anya trabaho maya? Kwa, maki-extra ak lang iti agduduma a restaurant. Aya? Ay, sige, hangabalin. Hanak matkit di nga aganat nga maikasar. Basta iawid ka iji balay mi niya. Tapno maam-amuda ka dagiti parents ko. Sige, Ara. Tatang, iso ni Jire, dagbalin to nga asawak. Naimbag nga orasyo, tata. Agmano Agure kaya. Ana, mano itayan tay kilom? Ni, apaya nga datakil kilo ti damdamagan nyo. Manut kilom ko na. Nasurok nga 100. Apaya. Si kangay baraw, manut kilom? Ha? Kwa? Idi na odi ang nagkilo 45. Tsak amo itan ta medyo nagdayet akbasit. Ha? Ay sos, iti kasta pambagin. Agday-dayet ka pailaay. Wen tata, tayo iwasak dagiti natataba amakmakan. Agpalok magkaki di abaraw. Tanay, kasla saan ka may bagay iti anak ko iti kasta langam. Pasensyakan baro ka. Saan ka kumaamaw upay, wan? Ngam ipagbaklaan dagpaysaw. Tano kasano ti kinalukmag to'y anak ko. Isumat ti kinakutong mo. Di kan sama mangmanganan baraw. Mangmanganak mo, tata. Pasaray agmerinda akpay ti mamidwa Ano kwa? Talaga la siguro akas to'y ti kababagi. Ha? Apay aya nga problema anyo data kinakutong ni Jire. Kaslasaan kay nga ron nga agbagay anak ko. Ay nahan ngamin nga data pa magitikit-kitaan nyo. Han nga balitag pakutong akto tapno maipatas ti pamagimi. Agpakutong kan sa Ara. Tapno dida ibaga asaan tang agbagay. Han nga tanga baliktad, Jire. Si kaati agpalok magtakamatam dato'y pamagik. Ha? Sika at agpakutong, Ara. Narigat pa'y matagpakutong. Mabalin siguro ang inutak. Hang ko nga biglaan tabaka agsakit-akit di. Wen, basta rugyamon dagdayet. Ay, wen, kasano nga, Ara? Jak mutin ka ba ilan ti maisinaking ka? Jak pala agawit, Kat ada kanyam ano ito'y kan balay nga agihan. Ha? Di tapay mo't nagkasar. Ang mga agungat dananang tinitatang mo. Haan, taimbaga kanya da nga awan pa urnong mo. Amo damat nga awan kwarta ta. Ibagam tungarod kadakwada, nga agnaed akong diti balayo. When no, ijay balay mi ti pag naedanta. Baka ado tinauyaw ijay lugar yo. Uyawan dan to kay diti kinalokmag ko. Sapay kasursuron ko ti mauyaw. Dumanugak no kwa. Ha? Isu nga ura ito'y tan nga agihan. Pipia ito'y taman mano tinauyaw nga tao. Gat ala sika nga ron ti makaam mo, Ara. Napanan ni Jerry bakay? Aday jay kusina, agin inaw. Day,
Apay nga iso tagin inaw. Katrabaho ti babae day ta. Di ko maanak ta tagin naw ah. At dayjay silid dayjay anak mo, agil-ilad. Ay, nagloko day tang anak mo. Andirin nan samot ta asawa na. Apay aya asap sa pulom ni Jiray lakay. Nakasaritak ni isis ko aka nakakitay. Agsapsapol da kano iti kadwada. Ta kurang da pa iti 5. Agkontrata da ngagkabiti ija kalsada. Ibagam to ano madamdama. Urayom amalpas nga ginaw. Ay, at damat aramidik no bigat tatang. Jak makapan iti bagbagayo trabaho. Ha? Apay? Anyat aramidem baraw? Kwa, aglaba ka dagiti muring tayo tatang. Ay na. Ay bayam ani arat yung mga ngaramid iti dayta. Siya kon tatang. Kaalaak ngamin taglaba. Agdalusak to bay, kun agdaitak. Nakitak ngamin ang nagado ti pisang dagiti kurtina yun ito yung balay. Kun oray tay up ti sofa. Nagdakkel ti pisang na tatang. Daitak amin dagijay. Ha? Jire, kayat mo ti sumurot ka ni angkal ko. Ada ngamin balay nga kontrata na. Karpentero ni angkal ko. Adyat maaramid ngay ara. Kat agbalin ka nga helper na ha. Agkiwar iti semento para bunag kasjay. Ay, pasensyakan bakit? Ngamjak ka ba ilang dagita at trabaho? Ha? Naimbag no para luto kan para inaw ta iso. Hi, ape, han mo pa nga napadpadasan tinagubra iti kastaya. Saan pa'y ara? Awan experience ko iti kasta trabaho. Ta saan ko hiyang dagita. Anya? Sa anak na iruam iti nadagsin na trabaho ara. Kat anya langan nga ti trabahoam. Kat agluto aginaw, agwalis kin aglaba, uno agdait kasadyay. Anya? Napili mo gayam iti trabaho yung manugang tabakay. Saan anapilay? Di na kanukabaulan tinadagsan at trabaho. Saan siguro irwam Ay sos, kasano daytan ngay. At nangarod sweldo nang agluto. Kas kada aginaw kan agwalwalis lahat. Nakapsot siguro nga agtrabaho itinadagsan. Tani, nagkutong nga road. Ay, kasano daytan ngay. Ala, ipamanihok lang arodon ti tricycle tayo. Naimbag dayjay tasan anadagsan at trabaho. Naimbag ano ang muna ti agmaneho. Katsuruan na Amunto pa'y ni ara, isunto lagi din. Jakmut amot agmaneho bakit? Kat ibagbaga ni tata nga ibiyahe ka no di tricycle da. Kat kasano nga roda tangay? Kasano nga maadaan tayo ti kwarta nga inuhang ka nga agtrabaho? Jak amot agmaneho bakit? Wi, anya matdatangay. Han mo nga amo ti ag-construction. Han mo nga amo ti agmaneho. Han mo nga amo amin. Anya langan ti amom, ag-inin na ako nagwalwalis langan. Pasensyakan bakit? Marigata nak ngamin at talagang agtrabaho itinadagsan. Ay, agpalukmag ka ngamin Mangan kay ti adu tapno lumukmag ka. Agpapigsa ka tapno makatrabaho ka itinadagsan. Basta saan ko ahiyang dagita trabaho bakit? Iso pasensya ka lakuman. Ayan Jesus iti tricycle yu tatang. Apay, papanamanin ara. Inakman kiti agpasada tani, awang kwarta me. Ha? Si Katyag pasada, anak kaw? Wen hanmat nga kaya ni Jerry tag-drive. Isu nga siya kuna. Awan ano hanak nga gunay, hang kami nga maadaan iti kwarta. Kabailam nga rod ti agpasada. Wen, nalaka lang data. Ay, masadutak ko maangam kapilitan mat ngamin. Han kanumat ngamin nga makatrabaho iti nadagsan ni Jerry. Isulangan nati para balay ta siyak tagpasada. Ayan na ti mapana tricycle. Ay, siyak manong, dato'y tricycle ko tinex. Ha? Ne, agmanmaneho ka ading? Babae ka man. Ne, apay gaputa babayak, hangko nga kaya taagmaneho. Kayak, ha? Ha? Sige nga rod. Pakitulod na kijay balay da ulit na ganya. Arkilain kan, tamas sikuranak nga agura iti pasahero. Ay, o sige, manong.
Mayat samot no agpasada ka anak ko. Hiyang mo. Ni, bagkunaan yung mat nanang. Kumut-kut tong kangamin anak ko. Mayat gayam no agpasada ka. Kasano katyak masangot ag merienda no agpasadak. Nangruna no aduti pasaheros. Pumintas ka pa'y gayam no kumutong ka anak ko. Rumwar ti kinapintas mo. Oh. Ha? Ay, aya. Kat mayat ang arod. Ada nga minan exercise ko. Hanan nga kasla edi. Para ba kayo? Nanang, mangantayon. Nakaluto akon. Kat anyat linutom nga masidangay jire. Tay paboritom abakit. Pork sinigang. Ay na, makapabisin. Mangantay yung araw din tani, mabisin ako na yan. Labang lumanon to'y ulis ta bakit? Linabaam ka di manay? Ni Jerry tinaglaba. Linabaan na amin nga ulos. Supot tipungan, kurtina, kun amin amurang tayo. Aya, nagbanglo pa dito'y kwarto ta. Nagdalaws. Iso tinagdaldalos itay. Manipod adda ni Jerry dito'y balay. Naurnos ti balay. Unarap. At tiwod na pa ni Ara nga agdalaws. No agdalos ni Ara, sinsinan. Ngam ni Jerry, nakaurnos ka na banglo ti balay. Una, tapunasan na amin asuli to'y balay. Maikat pa'y amin atapo. Kasta siguro at talaga tihiyang na trabaho para balay. Una, nagagatmat nga agdalos. Aglaba, kan agluto, kas kada aginaw. Naksayan pa'y nga rod ti trabaho dito'y balayon. Ikit mayat abakit. Sa nabali, taawan biso na. Kan nasingpit mat. Ayos daytan. Una, narigat mo't no pilitan tayo nga agtrabaho itinadagsan. Amang ano agsakit, makabasol tayo pa'y. Sa nabali, tanaasikaso kin ni Ara. Idasaran na pa'y itikanan na. Itimplaan na itikapina. Kurang nalasubwan nanjay anak ta. Sika ka din ti sumarunong agkarga, Ara? Ay, haan pa'y manong Ramon. May kalima akpay lang itipila. O sige, urahin kan ading. Ha? Kat, ada kanyam data manong. Mabayagan ka ano, urayan nakpay lang. Arkilam nga minan Sa anak magkiting agdardara sa ading. Iso nga ay sulaeng. Amom, ading Ara. Sumiksiksi ka man. Kimutong kamutan. Ha? Sa lakas idida mo ang nagkita ta. Nalukmag ka ini. Ngamita, kimutong kamutan. Napintas gayam ti pamagim no nakutong ka. Ay, thank you, manong Ramon. Ay, tinasayat. Enta pa agmerinda bit. Pangururayan ta itipila. Katwan libre lakit di. Wen, siyak ti makaamukan ka, ading Ara. Lukasta. Nagbakasyon ka lang toy. Wen, tam makauma mo ti dya lugar mi. Makaboring ija. Eso nga imaliwak sayak man pa. Kat imbag man ta ito'y lugar mi tinapili mga pagbakasyonan. Wen, ta daulitag ko ditoy. Eso tinakigyanak. Kasta gayam. Adan samot asawa mo na ading. Amang ano ada makakita ka data ditoy. Kat ipulong data kadakwada. Ada kaliblib-in ko maupupayak. Apay, sadot ka di? Sadot no trabaho ti lalaki. Tila ang paggagatan na kat agluto, aginaw, agdalos kan aglaba. Hana nga kaya ti trabaho iti construction. Anya, apay ngay. Wano talaga asadot. Hangko amo kastamat nga rud ta atap ko. Baka agpampambar lang. Sigurado tayo tading. Ay, narigat nga asawa ti sadot. Wan nga rod. Siyak nga rod agpaspasada kat iso na ti para balay. Ay, awa na. Kaasi ka lahang Ara. Agpanunot kan, tanas hapapay. Di kay sapay mo't nagkasar. Wan ataawan kwarta na nga busbusan mi nga agkasar.
Kasano mat ngamin nga makakwarta kat hanmat nga makitagad. Iso nga kapilitan nga siya ti manggad tap na da kwarta me. Kaasi ka madara. Ay, no siyak ti maasawam. Jak kayat ngagtrabaho ka. Ha? Aywan, baro ka pa uno adan asawam. Baro akbayading. Jak mo't masarakan ti babaya para kanyak. Ngam ito't nakita kan. Kasla kayat kun ti mga sawa. Iso na lang ta adamot din agtagikwageng ka. Ay, kwa. Mabalin ko mat nga sinaanda jay. Ta, 1/4 lang ang tinabate nga panagayat ko kanya na tata. Ta naupayak nga perme. Tahan mat nga agtrabaho iti nadagsan. No kasta, palubusan nak nga agaram ken ka? Katuan, awan pa'y mat nang kasar kaniyak. Iso nga, mabalin pa'y. Ara, apay anak kami suot ka. Ada ka di problema? Wan, ada. Si kati problema. Ha? Apay ka di ara? Hangkan nga yayatan. Iso nga gawid ka ni Jebalayo. Ha? Apay ngay? Sorry nga talaga nga napukawan ti sigud nga panagayat ko kanyam. Iso nga agsinatalangan niya. Anya, apay ngay ara. Di kala na asyan kin ni Jerry. Sininaamatan nga awan gap-gapo na anak ko. At daga po na, nanang. Dakal ti makagapo. Anya ko ma, Sadot, han nga agtrabaho. nagagatmut ngagtrabaho dito'y balay. No ito'y balay, ngam no trabaho itirwar kat nagsadot. Awan ano kas jati pa kaya sawak. Hanga dumuras ti biyag me. Kan nadatap ko nga bakla da jay. Anya, pagkunaamag, Kasano kat han nga agtrabaho iti nadagsan. Trabaho ti babae ti kayat na, di bakla. anya, Han nga balay tahan kami mat nga nagkasar. Han nga narigat ti panagsinami. Agawid to ni dya lugar mi ara. Kasanon nga iti panagpasadak no pumanawtan ito'y. Agtagibalay ka lang nga nara. Jak kayat ngagtrabaho ka. Ay na, imbag kapay. Amo nga ibagati kasta. Una, tati babae para balay lang. Da kami alalaki tagtrabaho para iti pamilya. di kag dardarasudos ara. Nabiit kayo pa'y laanagam mo itinubyaw, ngam sumurot kan kuana. Nasingpat nga ron ni Ramon. Hanak ano nga pagtrabahoan. Agtagibalaya ka no laang nanang. Nagpanunot ka kumaan na imbagan ako. Ay na, nakapanunot ako na nanang. Ni Ramon ti pakiasawaak. Isunto ti mga kasar kanyak nanang. Awanon, simurotan ni Ara iti baro anubyo na. Saan ngagpampanunot da dyan anak mo? Dila na asyan kini Jerry. Agsangsangit akas laubing nga pimanaw. Sapay sinusuon na piman, dagiti kawas na. Awan maaramidan tanasukir mo. Agasab mo ti bagbaga na ngay. Bakla ka no ni Jerry. Ay, tiyak amo iti dayjay nga anak ta. Eh, Sapay la kumaa, tawan to ti pagbabawian na. Si kagayam, tiyagbalin nga ipagme. Ayun, kasinsin ko ni Ramon. Kasta aya. Sapay ko tagpaot ti relasyon nyo iti kasinsin ko ipag. Ayun, sumurot ka kada kami, taintay agpasyar. Ha? Da kayo latan ipag. Umay kakidain, maburing ka dito'y balay da insan ko, nogigyan ka lang dito'y. Umay ka, tapno agaliwaksay ka, ipasyar ka dito'y lugar may. Ay, sige, mabait lang nga ron, taag sukatak. Ng mga laka iti kwarta ma, tamangan numasyorto'y kwarta, kwan. Ha? Ay, sige, ipag. Ne, sugalan mat dato imbayan ta ipag. Wan, ipag. Pagpalabasan iti oras. Oh, manut binalon mo a kwarta. Ay, kwa, inalak amin dya intan ni Ramon nga kwarta me. 10,000. Yag mo tapagdubyan ta. Agbalin aba inti mail. Ha? Ngam, Di kang madanagan tapang abakak day ta ipag. Siyak ti makamaw.
Nangipanami ti kwarta ko na. Ikwa. Naipabak may tisugal, Ramon. Anya? Nagrigrigatak na dya kwarta? Ngam insugal mo lang? Umay ka man! Abi, naklay! Mapantay, Jessilad. Talak amom didusam. Gapo itinarabid mo! Ha? Ay sus, apay kasta tilangam nga imayanak ko. Apay anagado ti kamuul tarupam. Naan ano ka? Mala sobrakan. Ay, Hindi na ngaranak ni Ramon. Nakabasulak ngamin kanya na kastoy matante na ramid na. Naisugal ko ngamin di kwarta me. anya. Mabutang ako nga agsubli kanya na nanang. Isungasin na ako ni Ramon. Ay, Dudong! Siga maganda ita! Nyok! Dandan di ka nabigbig ka! Ha? Uri siya. Dandan saan kamot anabigbig. Ta nakapurma kamot iti kastaunay. Mauraw. Ay ka! Gagangay ti asinsado ti biyag na pari Dudong! Ha? Ang uwan ngagpaisaw, pare mauraw. Madlaw kumaday takay. Kumpleto kan iti alahas, rilo, singsing, kwintas. Na! At dapat aritos mo ah. Sika na ti asinsado ti biyag na paray! Kun saan lang nga iti ramay ti imak ti ayan ti singsing kao? Mabilang tay katagtingingin na sa sapatos ko ah. Aday ta. Ha? Inikat mo ti sapatos kan medyas mo, maro. Kita mo ti ramay dagiti saka Dudong! Ha? Na? At dapat singsing dagiti ramay ti sakam, paray? Kawala ha? Kisan lasin sinan asingsing dagita paray. Kiure dagita rilaw, kwintas kin aritos kao. Ay nabalor dagita paray. Ah? Napintas sa ti trabahom ijay syudad, mauraw. Miyaw. Ang dapay lugang ko na. Awan ti asinso dito lugar tayo. Iso ano kaya mo o masinsaw? Ibagam la kanyak tatulungan ka paray. Ha? May siriknak iti trabaho, mauraw? Wala ha? Kwalipikado mo lang ata. Ay, anan to ba'y babakag kanilala kaya katrabaho? Ah? Anya trabaho aya? Ahintay. Ahinti iti daga? Saan? Nay? Anya ngay nga ron dayta, pare mauraw? Basta ahinti ah? Ahintay paray. Abang ano ada nalipat Dudong. Awan mat siguro, bakit? Agan anad ka Wen, oras ka. Agan anad ka matapanawa. Wen? Wan. Sikat yun pa nga aganad. Kan agsingsingpet kay ti lugar apapanam Di kag babae ijay. Wen. Sigur mat anasing patoy asawang bakit? Jak maarami, di mangisukat ka. Tasi ka lang tilabkaw. Anya ngay at trabaho tinastrakan ni Dudong, anak ko. Diyak amo taamon na kanupay lang nanang. Di matinlaw-lawagan na imbag ni Mauro. Basta ahente ko na namatlaang. Anya? Di paigayang barairong amauraw ti kadwana. Ang mga no isong-song na di asawam kang bisyaw. Ha? Puso na di amauraw. Nakalalastaw. Ay, adamat panunot ni Dudong tatang. Amo na matinasayat kan saan? Saanan nga ubing, tapno pa isungsong ka ni Mauro. Napintas siguro ti trabaho ni Mauro ijay. Isoan na awis mo tin ni Dudong. Diyak amo Tay jayon di tarak paray. Umay kan tama nga numaunaan ta. Ha? Agora ka? Apay? Apay dahil ta atrak, mauraw? Basta umay kan. Dito. Agpisto na dito yan. Tay jayon. Darasam. Unaan tanda giti kakadwa ta. Agkalkal tay ti basura. Ha? Makasta trak ti basura dahil ta paray? Wine. Alam mo? Lalaingim tagkal ka. Tapno makakorta ka. Anya?
Ay kwa, jak ni namnama akas ti trabaho ta dito. Di kan sumanaw ko nak. Kita ang piramida ka, ta? Tuladan na ka. Kastoy. Kastanay. Lalay, ngam tiyagkal ka la. Daytoy, ang damanay. Makitang daytoy, dunaw. Putod asingsing. Kasla puro abalitok dayta. Kuway! Madlaw mo no piki, wano saan ti alahas ang kaday? Kwarta adagos dayto yung paray. Nan, agkalkala ngaruday. Mayata, at dagay mga agpaiso kwarta iti basura. Makakalkalak ko iti buda. Awan day tabuda. Malabaw. Dagi jay na dadaal kandaanan nga alalas ni makalkal mo paray. Angam na balaw. Mala, agkalkaltan. Agawama. Mailakok dagito yung kwarta man ng paray. Nagsurti ka matay. Ado tinaalam a basura, apakairanuda na. Wala. Pasensya ka na paray. Di ka mabalin nga ibingayan, iti masapsapula. Makanla, ti mabalin ko nga ibingay kang ka. Jak laing pagarup ababay ni ti basura, ti bimak nangam. Kiway! Nagbabak na nga tattao ti lumugar dito. Di mo makita nagdadakkel da kiti babalay da dito inay. Uwang nga raw. Pasi ka di abroad da kita anak kinasawa da kita da dito. Iso nagdadakkel ti babalay da. Basi la da dahil da kiti alas da. Yung oray na balor. Ibuling da. Kunaklanoan niya nga, hindi ti bagbagam di pare. Kas jela ti imbaga mo. Tapno kas lagpaisaw. Anya? Ada pa nga nang ibulang itirep. Iso da ito ada dito yung kwarto apagababanga. Patitibay. Wasing machine kanda dumapay. Pasi gamin na basura tinaggapon da kita. Ha? Kuwamparay. Basila dadahal da kiti daduma. Repair kaon. Ti daduma awan dadahal na. Na umaan dalaan. Isong yung building dam. Kasta ka di pare? Kano da pagi bulang iti silpon. Kita ang ti silpon ko na eh. Kino imbasura da daytoy. Maya gayam dito yung mauraw. Kayat ko. Nadalos mo't at trabaho ti kastoy. Sana nadalos ti trabaho ta. Kano nagrugay. Basura ka nga ro ti kalkalan na. Ha? Kwa, kahit kwa sawang pare, saan ada ka? Sir aramidin ta? Sika magayam ruda. Ay sumrek ka na ka. Agyaman ak tatang. Apayawang pa dya sawam. Awan pa'y tatang. Magustuhan na ti trabaho na ijay. Iso asaan pa'y lakan nga agawid tatang. Paliwawang na dyan nga sawam. Puno nga tayo at trabaho tinapananday dyan. Insungsung sabit tanday dyan mauro iti inom. Babae, kas kada sugal. Ay saan tatang? Dakkel ngamin ti masapsapulan na ijay. Iso adi na pa'y kayat ti agawid. Aywan, dahito iti pangaramanan niyo kano iti sapol wano birok dya asawa. Sa karibo a pesos, Mike. Wen tatang. Dalud mo, Ruda. Adda tatang. Ay awagam ni Dudong, takasarita. Darasag. Kasanong ti trabaho yun dito panawan niya, tatang? Ay napasa ti kontrata niya balay. Bakante at ita. Naimbaga no palubusan na kay ninanang. Mayat dayjay. Apay kita saan. Isukat ti batong palay. Saka. Ha? Uray makalawas ko la dita. Kaya't ko tiyag sideline. Padasa mamatiyag sweldo iti dakal. Tatang, sinwertiyan la ditoy. Saan nakanayon adakkel ti kita? Anya trabaho yo ayan dita? Narigat? Saan ba? Aguray lang. Kaya nagpidot. Ha? Aguray ka nagpidot? Kastalaan? Wen tatang. Nay. Mayata. Ay, aguray ka nagpidot lang. Easy. Sige nga raw, agawid ak inton sa badaw. Agawid ak iti malam, tao may kay sukunain. Malaga raw. Urayan ka, agawid ka nga, agawid mo sa badaw. Bye! Muntatang! Bye!
Nagadumot ta ala mabado mo, Arturo. Ano ah? Inalam samot amin abado mo. Ay awang kastek siguradaw. Nung ngayawan danumda jay. Awang paglabak iti badaw. At least, ora dya aglaba. At dalat tayo sa ukaw. Tintumag nga minapapalam. Talna ka mambag. Hindi ka kagyaman ta bumaknang tantaon. Sasawamot. Isumay. Kita man ni Mauro agayam di manugang ta. Baknangan, tadakkel ka no ti sweldo na. Apay, anya trabaho yung kano ijay aya. Aguray, ken agpidot ka no. Aguray kan agbidot. Adakit kasta at trabaho. Katadang road. Anyat urayam kan pidutam. Tsaka mau. Basta nalaka lang ti trabaho. Kendakkel ti kita. Ay, naapala talaga di amam Roda. Si Moro tan ija asawam. Baybayan nyo latan nanang. Pagbigyan yun. Uray kat sumagmamanumot lang aldaw tikawan na dito'y barangay tayo. Wen ngam kasanon no kasapulan da ni tatang mong agkarpintero. Anya nga iti ibaga karason kadag iti mang sapul kan kuana. Ay, nakangaglay ti dakkel a kwarta. Nagdardaras mo ta na si Muraut. Bayan yun. Padasan na kanulaang nanang. Kastoy ti panggadan mi dito, tatang. Ano? Basura? Uy, tatang. Ala, agkalkal kayon. Alain nyo amin apakairanudan. Tayin-tayin lakaw. Dudong. Dahito mo tinakalkal ko iti basuraan. Ha? Nagdakil asan dya tatang. Mga nabulok daytan. Saan? Tay dyan ti di nabubulok tinakalak. Anya? Ni tatang kamang loko ako nak. Saman! Mabalimpay na ito'y dudong. Ay, kadin tayo kada mauraw. Anyat na pidot yung dudong. Tata Arturo. Adamo basit mauraw. Adaman na pidot ko naputad ako intas. Inak to ila ko intong bigat. Madlaw nga dakarat na. Ay, kay kwarta mga rodin. Ano kaskasan o dudong? Bareng na balor tinapidot ko aparay. Da kayo ngay tata. Ada na pidot iyaw. Awamit. May salasan dyan tinakalkal ko. Hanggang aguray kayaw. Apay ngay, nga almanan nyo na kita makalkalyo iti basuraan. At saan nyo mo't ako kwa? Imbel lang da nga rodin tata. Sayang no may belang. Pakairanodan tay paymat. Yalang tayaw. Ay, maditikas ta nga rami diyaw. Panagtakaw mula day ta nga rarami diyaw. Bauro, dudong. Maditikas ta. Ha? Adan ti truck. Ay, unaan kayaw na. Maray, matikatuga nga mong dudong. Huwag nga raw. Inunaan na tamot tong paray. Ay, kabayam latamit ha. Marang makaswerte, may. Tanay, di mo lagswertein. Di mo lang makapido, tan iti mabalin ng ilakaw. Kumanong aldaw na dito yan. Eh, huwag nga raw. Sa pagpupudo, no kas diyang awan makalkal na apakairanudan na paray. La, umay kamutan paray. Rogyan tamutan ti agkalkal. Wow! Silpon tinapidot ko iti basuraan paray. Tata! Ne, mayat day ta. Tay nginginain ang modelo day ta. Iso na lang ta medyo daanan. Iso nga rin building dan tadaanan. May pa day taong. Sika ngay, nga nakalkal mo paray. Day ti manaw. Doa cellphone. Kan may sa pendan. Kas labalitok day to'y pendan ti pintas ha. Kan day ti na dadala pulseras. Uy, nakadukay ta, paray. Ay, sika ngay tata. Awan. Nagmamalasak. Ay, awan mga rodin ha. Kukwayo man tagtil-til mo nun numaila ako may dagiti na pido. May! Saan? Di o tagi kuwan. Ti saan nyo ako kwa? Isubli o dagita na pido yaw. Tatang, imbel lang dandag ito, uy. Apay tayo subli tayo pailaan. Ay, basta. Ay, yun dagita. Tayo subli ka dagiti akin kukwa. Ay, inakukusyo mo dagiti na pido. May! Nakipa-public service iti radyaw. Uno telebisyon. Agtatakaw kayaw. Eh, saan mo tatatang?
Di yun itunton iti akin ko kwa, tadi dan tumulapagan ano dagitan. Ay naapaw, imbasura da lang aruday. Umangamin tata. Apal yun sa langamin tata. Umapal kay samay. Saan? Tsak o galit yung mapapal. Basta isublit na gito, itiakin ko kwa. Napamutong paray. Ay nagloko kiti katugangan maon. Ay, pasensya mo maulog. Ay, gimata ka kay tibadong bakit. Adapay sapatos mo dita. Na, apay, adamo na pidot mo a basura ka isutin lakom. Ay, gawin na. Ay, swerte gayam ijay. Ngayon, di ako nagsublay. Uray ka, nakaswerte ako mag... Apay, anyat na pidot mo aya. Alahas ka ang cellphone. Ang di mo ni bagbag ka ni Ruda. Secret talatan. Anya? Idlakok na gijay. Tinaglakwak. Isutin shopping ka. Nay, gimatang ka pa iti balat a sapatos mo. Wala. Naibag lang ako sa rekno. Alahin dakto man ay aninong iti kasal. Nay, barbaron sa amat a sapatos siyo tata. Nagsilap matan. Ay, wala. Ewan mo ngamin mauray ko na mga lakan niya kaninaw. Isungaw sa reklatan ngagpail ito'y balata sapatos kaw. Ay! Bagbagay yung magtata. Ay! Ay! Tingkaw! Ay! Ni, sumungad din ti jeep. Ingka agluganan. Ay, sos! Sapay na gano'n tagur-uray ang pasaheros. Ay, sige! Taon na kita balasan ko, Taraye ka o dama! Di ka agtaray, tata. Ay! Anday! Anday, Diyos! Ay, apay na ito sapatos ta. Nagalis mo. Ay, anday! Right, nasakit pa lang kasikat mo, Arto raw. Ay, wad bakit? Kantipatong ko. Nagsakit. Ay, nanatiran kami na bato. Tinakaisalta ka. Ay, wala mo dayayan. Ay, anyan. Kakaiso na di ka na disgrasya bayat ti panagkarkarpinterom. Ay, Day takit din na sapatos ti pakaisalsalta kamon. Ibal lang mo day ta sapatos. ay talaga nga'y bulang ka. Nagalis magkayam na dyan. Nagatang ko. Iso nga'y palapal kuntong. Nanang, kinatawan da kiji pagadalan me. Ala, isunan anak ko. Huston wan. Di mulatan ikaskaso dagiti sutil akaadalam wan. Diyak kaya tantiagis kuila. Ay saan agiskwila ka Basta man jakon. Nag-uuyang matnagiti kay skwilak. Kanayon da kasurduan. Ala, bayam ta kasaritak to ni maestram. Tabagbagaan nanto dagiti sutil akaadalam wan. Nanang. Di mat imbagakin ka. Adak kaya't nga agsangid ka, Hana. Nakasutsutil mat ngamin nagiti ka adalak, tatang. Kahit agpabak ka, Ha? agpatiw ka kadakwada. Lalaki damat ngamin, tatang. Uray pa. Ala, umay ka. Taad da'y surukin ka. Ha? Anya day tatang? Basta umay ka. Ay, masun lakay. Anyaman daytan. Ingkagluton bakay. Di na kamin pakibiyangan iti anak ta. Isurok ti anak ta iti nasursurok iti martial arts. Anya. Tuladen na kanak ko Wag. Hikes! Ya! Ay! Nya! Kasta! Oh, patang kenem to'y imam Kasto na Ante tatang. Kasta. Very good, anak ko. Sige, ingka payagin na lawag. Ta ituloy tamanin no madamdama ti agsuro iti martial arts. Isurok amin king kangainadal ko, anak ko. Dahil di tandaan na makanayon na hana, ha? No adamang dangrangin ka. No ilaylaya na paylati ima na. Una madagusan. Wan tatang.
Di balay, ta nalaing ka nga agjudo kas kada agkarate, anak ko. Wen tatang, imbag nga rod tayo surodak, nalaing akon. Basta randaan na mami nga ibagbaking gawag. Wen tatang, Very good. Mala, mapanggan niya pagadalan nyo. Tapno saan ka maladaw. Tila ibagbagamot iti anak ta. Ay na, kasapulan na ti si Defense. Nang runa unay ta may sa babae. Iso nga susurok dagiti rumbang aramidal na. Kakaiso na nga anak ta ni Hana. Naisamsambot piman nga anak ta. Ta minupusal bibi ti anak ta. Iso anas ken abay-abayin ta bakit? Abay, kaya't mo aya ang may sagmak ti anak ta. Ay sana ha. Ngam nalabos mo dagiti ibagbagam. Ang mga no agbalin atuso ti anak ta. May mayatan tagbalin atuso. Ngamtay kasla pimpiman dita. Ay, sumabsabali nga rudon ti ugali ti anak ta. Manipod kas ta tinsursurum ken kuana. Kasla ti muso meteng. Mayat kit di bakit tapno kabutang da. Anya? Hello, madam. Nakaawag kayo maut. Wan, misis. Tanihan na nga anak yo. At damadi nga inaramid na dito'y pagadalan. Umay kayo kuma dito'y pagadalan ita. No addawayayo, ma'am. Ha? Apay, ma'am. Anyat inaramid ti anak ka. Kinabil na ngamin ti kaadalan na. Anya? Ay, sige, ma'am. Umay kami. Itamot laang. Bye. Ay, unay mo't day dyan nga ubingan. Bimababaihan ngam kas jay ti aramid na. Huh? Di ka sumanao iti kasta bakit? Ta di mo ammo ti si bubukal ang napasamak. Ay ammom. Ang mga mat no basol di kinabil na. Ha? Ay, pagsardengaksan nga agadal ti anak ta. Kanayon mo't lakas jayan. Amun tapay ti pudno ang napasamak bakit? Di ka sumanao ka di. Rombang nila aja anak tati isakit mo. Heh, di mong ungtan di anak talita, tadakis ka kanyak. Unay matikas ta nga aramid mo na nakakaw. Namin anaw a binagbagaan ka. Adi mo ulitan ti mangkabil iti kaadalam. Di mo ungtan tanak ta. Isu lang arudin ti pinabasol da ungtan pay lang. Pinabasol da tapod numat abasol na. ibagbagadamat ngamin alakay kan bakit kano dagiti dadakkel ko. Baybay amla ang tibagbagada. Palabsamlatan iti lapayag mo anak kaw. Jak kayat nga ibagada ti kasjay. Tagpay sumot alakay kan bakit kami adadakkel mo anak ko. Ala na, mapankan iti silid mo. Tapno di nakaungtan ti inam. Wan tatang! Mason, agbalbalinen atuso ti anak ta, gapuken ka. Ay na bakit? Self-defense tar aramiden ti anak ta. Unay kan aya. May mga orasyon na. Adda ka din ni Hana. Pasyanak ko man. Adda baraw, ala sumrag ka. Ang yamanak na na. Ala, agtugaw ka, taayabak ti anak ko iti silid na. Mason, masansan mo ti panagkuyog dahanakan ni Mario. Kit, adda siguro nagkinawatan dan ah. Sa bagay, nasingput ni Mario. Nagagag, kayat kaw para kinihana. Wala. No asino ti kayat ti anak ta. Iso ti masuraw. Nahustuan mo tan iti tawon. No kayat nan ti makiasawa. Mabalin lata. Mario, umay ka man no inton bigat iti balay mi. Ha? Apay Hana? Ada okasyon? Okasyon nga. Awan, adalay paramid ko. Anya deta Hana? Sige, umayak to. Basta umay kanto sa paem. Tapno malpas sa dagos ti trabahom.
Wen Hana, honey. Nay, papa na Mario. Mapanak man ije balay dahanan, Nana. Anya taramidem mi jay. Kan nanya dagita inbag mo ngay. Ramyentan sama dagita. Wen Nanang, ada martilyo, ragadi kanda dumapay. Ada ka nung amin ipaarami jay nobya. Iso nga alag dagito. Taamangan nung ka sa pulak. Ay, kastaya. Tanyat plano yu kan ni Hana. Agkasar kayon. Agor nung akpa iti paggatang ko iti baboy, Anana. Takurang di tarakin ko pagkasarmi. Anya. Apay, saan nga umdas jayin na mababoy ang pagkasaran niyo? Kurang magkano, kuna ni Hana, Nanang. Anya. Masapul ka no asa nga pulo ababaw iti pagkasaran me. Adeta, inruar kong dagiti labaan Mario. No kasta, aglaba ti aramida ka na? Wan. Apa, hindi mo kayat? Kwa. Kahit kwa. Kunak ngamin no, agkarpintero aglaba ngut gaya. Masadutak ngamin nga aglaba. Iso nga ilaba anak man. No talaga mo't laalabnak, Mario. Sige, day talaga yan. Awan problema, Hana. Di ka lamabain iti kastang aramidom, Hana. Paglabaam din nubyaw. Awan mo't dakos na. Kaya't nak mo tatulungan. Labnak ka nung amin, Nanang. Pagawidom mo, tasi ka ti aglaba. Saan anasaya at ti kastang aramidom? Subukak nga rod no pagpatinggaan ti kinaanos na kanyak, Nanang. Ay, adula amin day ta subok-subok. Basta pagawidom mo, kababaeng. Apay ay apakibyangan da kiti kayat kong aramidan. Saan mo tada kayo ti paglaba ka? Ha? Man nakibiyang kayo lang unay. Mapukaw ti respeto kada kayo no kasta ti aramid yo. Ay naanak ko, saan anasaya at day tangar aramidom? Didak namin pakibibyangan iti kayat kong aramidan ah. Man nakibiyang kayo unay yan, Nanang. Hana. Naimbag nga oras yun, Nana. Anda ni Mario? Ay, awampay mo't balasang ko. Napan naki-construction ngam saan pa yasimang part. Ha? Ni, maluman ngam awampay lang, Nana? Ay na. Naisagod man siguro ni tayan dagiti barkada na balasang ko. Agiinom daman siguro. Ha? Ay, sino nga iti pakaisagsagudan na no kasi nga aginom iti arak, Nana? No daduma, iji balay da bisprin na rin. No daduma mat, ijayan ti kasinsin na nilinaw. Sige nga ron, Nana, mapanakon. Pasensya kan, my love. Nabarte kak mata. Agawitan, Mario. Madamdama pa Hana. Busin mi lang Umaykan ko na! Di na guyo na, Hana. Agawitan, mano saan? Ano ko, di mo tingin, di. Gawitan. Inton maminsan, di ka naginom iti arak, ha? Saanin, Hana. Saanin. Ay una yan ti kastala nga manakaw. Namwak ti naramid ni Hanay di balay da insan mo. Gagangay na, Nana. Talabnak ngamin. Di na kaya't ngagbarte ka. Wanangam kinabil-kabil na kamatan. Nanang. Ay di mo itulok ti kas di nga raramidan na kan ka. Awan na, ibaga ng under disaya ka no itultulok mo. Saan, Nanang? Tapasit lang ti panagayat ni Ana kanyak. Tigas singar aramidan na. Ay, jackpot yun day ta. Agasam, paglaban na kapay ti kabus na. Di kay paila nagkaskasar, ngambaon-baonan na kan. Kasanulangan, into nagasawa kayon, Mariaw. Nana, ikasar ko ni Hana. Sigurado ka ba raw? Laglagi pa anauyong ti anak ka. Nang runa no adda di na magustuhan, talagang agkabail. Ay ayatek ni Hana, Nana. Ay, no apay mo't nga may nakasyay ti anak ngay. Mawatak ni Hana, Nana.
Awan to nga ta ti pagbabawyam inton agasawa kayaon. Apayaya nga upayam ni Mariaw. Kaya nangaruda nga ikasar ti anak ta. Basol mo nga may no apay nagbalin na kasyay ti anak ta. Insurom nga agbalin at husaw. Di ka man nagpabasol lita. Talaga mo siguro akas di ti kinatao na Kita man ti pampamayan na kin ni Mariaw. Saan da pa'y lang agasawa? Ngam anderin na launay. Ala, saan kayo nga agapa, nana, tata? Basta siya, ay ayatak ni Hana. Kat maawat ko tikas jay nga ugali na. Nabartak ka man na nasimang pat! Pangliwliwalang man, bakit kasi kaman niya? Abay nga, danog ka nga. Anya basol ka. Danog ka lang, danog mo. Tunggal mabarte, danog ka na. Ako mali nga ramitak no mabarte ka. Wala ta natangkan ti ulom! Anay ko. Kung na masarda nga mon ti arak, nga magbartag ka matlata! Sa mga ron, maliklikan na kiti barkada bakit Maturog kay ti salas! Padasam ti umay iti sila tabugbogan ka, Mario! Saan anasaya at ter aramitang manakaw? Saan nagaputan na singput ni Mario kat abusumutang? Saan anasaya ati kanayon apa ng kabkabil mo kuana? Pang-asaim, tanuan niya man tinsursuro ni tatang muken ka, manipod basit ka. Di mo ipakat iti asawam anak ko. Saan anasaya ati kasta? Kas jay ti rumbangkan kuana. Tawan mataktak diran na karina nanang. Masurunak. Anak ko, sagpaminsan laeng mat nga ginunggi asawam. Sagpaminsan laeng mat nga aginunggi asawam. Maminsan sa laeng mat iti makabulan. Uray pay. Ti kayat ko, isardeng nanti uminom iti arak. Diyak kayat tagat arak nga asawa. Tata, tulungan ako kamatanak ni Hana. Abay, net basol mo, iti anak ka. Ang mga manuwa da basol mo, iso nakapungtukin ka. Tatang, awan mo kabasol ko. Diyak lang natungpal timbilin na kanyak. Nakaungot at dagusan. Makitam, di adda basol mo. Tulungan ako matatang. Anawaan niyo tanak niyo. Mario! Abday itong tatang. Sangwam sa anak ko. Kinuan niya ti aramidin na king ka. Awati ba? Sa dawagayang basol mo. Iso wala dingi iti ka. Ngum di ka mabalay nga ilumang. Ta nakita na kan ti anak ko, Mario. Masikog kan Hana. Ngam tumanaray ka pa'y lamang kamkamat iti asawam. Apay, di ka mabain iti kastangar aramidam. Basol na matlaang ha. Basit la kam mali ti asawam kabila maun. Kasanon nubalsan na ka. Ay na, awan madlat kabalan na kanyak. Padasan na kabalsan at ilak ko dagiti saka kanima na. Anya, ay unay kan ay anak ka. Diyak kaya tisul pang asawa nanang. Itata nakapasngay ka na, Hana. Agaplaya kon para abroad. Ha? Aga-abroad ka? Wen, adan anak ta. Iso masapul ang makaurnong ta iti pagadal na. Panawan da kami iti anak ta. Wen, tapno makaurnong ta daras, Hana. Gundawayak ti oportunidad. Tadainsan ko amang tulong kanyak nga abroad. Sige. Basta di mo liwayan tagpawit iti kwarta ah. Wen, di ka madanagan, bakit? Tatang, saan matin nga umawawag ni Mario? Anya, si ka ati mangawag. Di na sungbatan. Timamnay pa'y kanya kung di asawak, tatang. Anya, kasano nga ro ti alawan siya nga agina, no di kay agsarita.
Kanayon magkiditi pa nagpawit na Ngam di nakmat kaya ta kasaritan iti cellphone. Ag-text lang nagpawit iti kwarta. Anya? Ay, kasano nga ron tayo tangay? Awagan nyo man, barang makisarita kada kayo, tatang. Hello, Barok! Di ka magkano mawawagan, hindi nakaw. Diyak kaya din anak yaw, tatang. Anya? Apay nga eh. Kahit adan anak yaw. Apay, adda babaem. Awan babae, tatang. Ngam kabutang kong tanak yaw. Ngam di ka madanagan. Tadak liwayan, dagpaw iti kwarta para itanak ko. Ha?